Cimenta pentip Syaki School Boro namta kani ka district level inter school athletic meet kepala tumuan pelong hakini ki sitarik atlet laiterik menta u benai de ngila hap kendrian no nomor ba kadon kajing shit ke ba jur buat kata di ke heat wave ke bala pen yang ni ke office dan pelong ni ke athletic meet de kidir ski bertemai nila pen lang benam ta ba kan stang ngadu kendai trik hadu kendai trik ha paham sin mat haju kuar nga kerpat ya ki school bro kenang ba kre mat bakin mon simenta krang ba kanika athletic meet kan lang ka job mat kumjuru nga kerpat ya ki mahikai bat ka school hi bro bakin simkhia ini ka jibutip krang ba nin yo stang bet khapur bat bangin yo ban ndak no ya kanika district level athletic meet krang ba nin yo ban kreapat ya ki kena bakin ni dekai pat ya ka state level ke banlong hakini ki tayo bakut yung bunai.